11 uthi uthela phakathi kwezinyanga ezimbili phakathi kukaNhlangula yabona inkangala bayashona ngesikhala somphehlele balomaqhaza zinuze mithi yabo zobheka phezulu inkwenkwezi kaNdaba aphuma izilwane zabikelana kubikelana ikhosi nasilimela bathi gijimani ngaso zonke izindlela yobukela umaphitha banentokontoko nithi impilo ayibizwayithi ibibizwa ngumadela bakithi wamalandela wabedela izinkomo wasinika amadoda wathi hona kumhlabanela abelihlathi lokuphephela elinje ngenasedlokweni liwubaba liwumama lingunonkhokho akandeli lodwa alako kangodwa into ngayethusi esala kwezinye izinduku abantu bakithi ngibatshelile yena mfowethu Ndabezitha ngithokoze kakhulu hlalani phansi-ke manje ngiyabona ngithokoze kakhulu nami uPhaphoselo Ndabezitha umntwana waseSuthu ngithokoze kakhulu Mageba sibambisene kulomsebenzi omkhulu kangaka ngifisa ukuthi ngicela ukuba ngibingelele uNdunankulu kaZulu umntwana wakwaPhindangene Mageba ngiphakamise endlunkulu ngiphakamise Ndabezitha nina bendlovu uNdlunkulu Gwabeni Ndlunkulu Mantombela mkaNkosi ngibingelele umkaNkosi abangomama bami nina besilo uNdlunkulu wakwalindozulu Ndlunkulu Mandlovu Ndlunkulu wasondini Ndlunkulu kaMafu ngithokoze kakhulu umkaNkosi ukuthi nibe khona kunomkhosi omkhulu kangaka
ngiphakamise nina besilo abatwana abangobaba bami, ngibonge futhi nakubatwana abangomkhulu bami, ngibonge kubatwana abangabafowethu abakhona phakathi kwethu, umntwana uBambendlovu, umntwana uSimengaye, umntwana wakwaLinduzulu, umntwana umukelile, nomntwana ubizwe ekhaya. Ngithokoza kakhulu nina besilo ukuthi ngiphakamise futhi indlunkulu egane obaba bami. Nina besilo ngiyathokoza ndlunkulu ukuthi nikhona sibambisene. Ngithokoza kakhulu kuyo indlunkulu abatwana abangamele lo muzi esikuwo namhlanje. Ndabezitha, ngiyazi ukuthi nisebenze kangakanani ukuthi lo msebenzi ugcine wenzekile lapha ekhaya, nibambisene noNdunankulu. Ingakho kukuhle kunjena nje namhlanje. Okwami ukuthi ngihalalise futhi ngibonge kakhulu umsebenzi omhle kangaka enithena wenza wayimpumelelo ekugcineni. Ngiphinde futhi ngibonge sengiya ngasohlelweni lwami, ngibingelele ndlunkulu kaMayisela ngami, ngiyathokoza sihlezi sibambisene nawe. Ngize ngasohlelweni lukahulumeni, ngithokoze ukuba khona phakathi kwethu ungqongqoshe wamaphoyisa ubaba uBhekicele Magayi. Nawe igalelo lakho namhlanje likhulu kakhulu futhi liyabonakala lapha ekhaya, nesizwe sonke siyabona njengoba sibungaza usuku olukhulu kangaka. Umsebenzi wakho uyabonakala phakathi kwethu. Sithokoza kakhulu Magayi. Ndabezitha, ngiphakamise ukubonga okukhulu nina bendlovu, uMEC we-Arts and Culture, umapena okuyena lonke leli viki, ngoba iy'nsuku beseyithe zathi kusipintsha, kodwa phezu kwalokho ukwazile ukuthi uhlanganise konke obekumele ukuthi ukuhlanganise ngalolu hlelo lomhlanga ngesikhathi esifushane kangaka. Ngalokho MEC nethimba lakho ngiyakuncoma, ngiyathokoza kakhulu, kanye nomnyango wakho. Ngibonge kakhulu ukuphakamisa noma engekho uNdunankulu umama uMadube Ncube, uNdunankulu kusifunda, ukuthi naye usifakile bakwethu isandla. Kuwumhlanga wakhe wokuqala lo ekulesi sikhundla kuso, kodwa ngokweminyango ubevese uNdunankulu wethu esuka kuze inhlelo zokuhlela umhlanga, ngoba ubesebenza kakhulu
eduze kwendlovukazi engizalayo kanye nesilo samabandla uMdlokombane. Ngalokho uvuthiwe kulolu hlelo, yingakho naye uthe wafaka isandla nokuhola futhi nokufaka ulwazi lokuthi izinto kumele ukuthi zenzeke noma zenziwe kanjani uma kukhulunywa ngomhlanga. Ngalokho ngiyambonga kakhulu uNdunankulu kanye ne-office lakhe lakwa-Premier. Ngiyathokoza. Nina besilo, ngicela ukuthi ngiphakamise ukubonga komama abakhona phakathi kwethu abesivivane, ukuthi nabo banawo umthelela omuhle ukubungaza lolu suku namhlanje, ngoba bangomama abazala nina izimbali zethu. Siyabaphakamisa kakhulu omama bezivivane nohlelo lwabo. Ngiphakamise ukubonga okukhulu ngingashiyi ngaphandle ngokohlelo lwaseNdlunkulu, amakhosi aseNdlunkulu okuyiwona ayingubo yobukhosi futhi ayingubo yesihlalo. Amakhosi aseNdlunkulu, ngithokoza kakhulu ukuthi indawo ngokuhlukana kwazo, indawo ngeyindawo lapho eniphethe khona nibambele isihlalo ey'ndaweni zenu, nikwazile ukuthi nilihambise ivangeli lokuthi umhlanga, iy'ntombi ziphume ngobuningi bazo, ngothi lwazo, zikwazi ukuthi zize esigodlweni la khona kuyikhaya futhi kuyithempela lethu thina Zulu. Esigodlweni sikwazi ukuthi sizohlangana emhlangeni ngoba sihlangane nje namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu makhosi aseNdlunkulu, ngithokoze kakhulu. Ngiphakamise inkosi uChiliza, ngiphakamise inkosi uShinga, ngiphakamise inkosi uSithole. Ngithokoza kakhulu makhosi aseNdlunkulu. Nina beNdlovu, ngicela ukuthi ngibonge kakhulu umavikela mbuso, umavikela sihlalo, umavikela bukhosi, umavikela uZulu okungamabutho kaZulu. Ngithokoza kakhulu nina besilo ukuthi nihlezi nikhona eduze kwami, sibambisene mabutho kandaba. Nina besilo, okwami namhlanje ukubungaza nokubonga. Ngibonga ngingaqedi emsebenzini esisuka kuwo, ngingasasho umsebenzi wasengwavuma umhlanga ukuphela. Ngibonga yonke imikhosi kusukela ekuqaleni konyaka. uZulu ukubonisile amandla nothando nokukholelwa kumina. Lokhu kuqala lonyaka ngiyaqala ukubona izintombi namabutho angaka lokhu ngazalwa. Ngiyabonga kakhulu ngalokho. Ngicela ukuthi ngiphakamise futhi ukubonga okukhulu kini izintombi zimbali zisizwe
Siyaziqhenya ngani siyisizwe futhi siyazibona. Ngiyabonga kakhulu lokho enikwenzayo ukube niyazi ukuthi khona bazolala ngama-drip ey'bhedlela. Bebe ngama-drip. Ngithokoze kakhulu ebuthweni esifikayo. Hlalani phansi, hlalani phansi. Mina besilo bengisabonga imbali zesizwe ukuthi njengesizwe esihloniphayo, njengesizwe esaziwa umhlaba wonke, ningasasho iAfrika kuphela, ngisho umhlaba wonke, saziwa ngokuba ngamaqhawe nesibindi, futhi saziwa njengesizwe esihloniphayo, nesizwe futhi esemukela wonke umuntu ngaphandle kokumxwaya ngebala noma ngolimi alukhulumayo. Ngoba uma sikhumbula nina besilo, umnikazi wesihlalo ilembe oldebe ikhanya ilanga labamukela ngaphandle kokubaxwaya. Ngalokhu nina besilo ngiya ekutheni isizwe samangisi ey'nsukwini sivelelwe ngokubuhlungu kakhulu, uthi uma ubheka isimo abakuso njengamanje ngoba sikhuluma nathi siphuma kuso leso simo esibuhlungu, isimo esenza ukuthi kube khona izinguquko, uyibuze uyiphendule ukuthi kazizwe libhekephi uma kunje. Ngalokho ngiyazi ukuthi isizwe samangisi sinomlando ongemhle kahle naso, kodwa okusalayo bawubukhosi futhi kwathi uma kwebuza isilo esingizalayo bayithumela ikhalo, bathumela futhi
nezethulo zokusula inyembezi ngokuhamba kukaMdlokombane neNdlovukazi. Ngalokhu zulomnyama ngicela ukuthi singaphindiseli okubi ngokubi, ngoba bakwazi ukuthi besikhalele sisebuhlungwini, sihlaselwe ife elimnyama. Nathi kanjalo siyabakhalisa, siyabakhalela, sithi madudu ukubona kubehlele nenkosi yabo entsha uShalisi wesithathu. Nina bendlovu simfisela inhlanhla esihlalweni akuso, futhi ngiyethemba futhi ngiyafisa ukuthi phambilini esikhathini esizayo siyohlangana naye sikwazi ukuthi izizwe zethu zingasebenzisana kanjani indlela eya phambili. Nina besilo ngicela ukuthi ngoba sihlangene ngomhlanga namhlanje nasengwavuma ngakusho lokhu ngathi ngiyambonga uMdlokombane uHlangu Simaqapa ngwenyama ebuzile kanye neNdlovukazi engizalayo, ukubambisana kwabo ukuvuselela umkhosi womhlanga ngoba ngike ngasho nasengwavuma umkhuleko ngoba nonke ngoba nilapha nje nginethemba futhi ngiyazi ukuthi ningcwele, futhi ngalokhu ukuhlangana kwethu njengoba sihlangene nje kanje nibaningi kangaka nizintombi nto uNkulunkulu uphakathi kwethu njengamanje, uyabusisa futhi uyaqinisa futhi uyasho naye ukuthi kusethempelini ke lapha Zimbalizi sizwe nizothandaza ngoba nani nizingelosi ngokwenu. Ngicela ukuthi bontanga yethu cishe mhlawumbe kwabanye kunina mhlawumbe ngingaba umalume, kwabanye ngingaba umfowethu. Kodwa uNkulunkulu emuhle ebusisile, sisazoyihamba ngiyafisa ngeinyanya neingilosi zalapha ekhaya ngenxa yeminyaka engikuyo. Ngicabanga ukuthi iseyindi indlela esisazoyihamba kanye nani ngokubambisana, sibambene indlela eya phambili ekukhanyeni. Nina besilo ngicela ukuthi ngiphakamise ngenikhumbuze isifunda saKwaZulu Natali cishe sovumelana magayi uma kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Zulumnyama kuyihlazo futhi kubuhlungu kimina ekujuleni kwenhliziyo yami. Ithine so number 1 eSouth Africa yonke.
Kubuhlungu ke lo ukuthi singaba unumber 1 entweni embi mina bese kusho ukuba unumber 1 entweni enhle. Ngalokho ngisho ukuthi zonke inhlaka ngokubambisana nomkami wamayisela ngoba useneyinhlelo vese apheyikwazo eziqondene nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane nohlelo lokwakha abafana abasebancane. Ngizobambisana naye kulolu hlelo kulezi inhlelo ngoba ziyiva esizweni sethu noma phakathi kwesizwe sethu ukuthi siyazi kwaZulu umuntu wesifazane wayehlonishwa evikelwa kanye nezingane njalo, kodwa kulesi sikhathi kumele siyinuka amakhwapha nina besilo ukuthi kungani number 1 entweni embi kangaka. Akunciphe nina besilo, akunciphe. Ngikhuluma nje ngalolu hlelo kunabahlobo bami engithe ngahlala nabo phansi sahlela uhlelo lokuthi kulamafoni esiwaphathayo uyakwazi ukuthi udownload uhlelo esilikhandile ogama lalo kuthiwa iIris esesifake ema-university sayifaka kuma-institutions amaningi ngenxa njalo yokuvikela umuntu wesifazane ukuthi uma ikhona lento isocingweni lakhe leya kwa-iris uyakwazi ukuthi umehlukunyezwa noma ngabe kusendlini noma ngabe kusemgwaqweni noma kukuphi uyakwazi ukuthi athinte le app abokuphepha bafike manje ngaleso sikhathi. Ngiyajabula ukuthi imbali iyakuthokozela lokho, niyayidinga le app ngoba engiyokuvikela nina. Ngalokho nina besilo abantu mabebona umsebenzi esiwenzayo ukuzama ukuvikela abantu besifazane nezingane, baningi abafuna ukuthi ngokweinkampani namasonto ngokunjalo ukuthi kubanjiswane kulolu hlelo kanye namakhosi. Ngithi uma ngingaphosisi likhona leli tendela kwa-iris anosicinganize nilithole ukuze nikwazi ukuthi niphephe. Likhona nje, likhona, angazi lingaphi kodwa likhona lona, ngoba ngithe abafike bezokwenza uhlelo lwabo ngoba lento abantu abakayazi, kodwa mhla ilonjwa eGoli ekuqaleni kwalonyaka ngangikhona futhi isinonyaka nje cishe ihamba lento ye-iris, kodwa ngiyakhuthaza ukuthi ke nihambe noyibheka nina besilo. Ngiphakamise futhi nohlelo lwemoto lekuthiwa iMercedes, nabo ngokunjalo balingenelo lolu hlelo, kodwa futhi bacelile ukuthi masisebenza kanye neNgonyama siyacela ukuthi sizokwenza umkhangiso weimoto zethu, isizwe sibone ukuthi le moto ekuthiwa iMercedes
yakhiwa kanjani nokuthi ihlobo luni lemoto nabo bakhona bayaxhasa nabo lokhu engikhuluma ngakho ukuvikela abantu besifazane nezingane. Sengivala ukuphetha kulelo page lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane ukunikhumbuza nje izwe esihlezi kulona lumama lo umuntu wesifazane yingakho kuthiwa elikamthaniya akushiwo ukuthi elikandaba kuthiwa elikamthaniya ngoba umama. Ngalokhu ngifisa nibone ezimbali uthando esinalo lwenu nezinhlelo esifisa ukuba zize kunina ukuzonisiza indlela enihambayo empilweni ngokukhula ngoba akekho othe kulula. Angeke kube lula ngoba vese usathane la kunoNkulunkulu khona nosathane ufuna ukuba khona naye uma ngade usathane cha uhlezi nje ulapha emnyango usathane ulinda ukuthi imvuthu lezi eziwela phansi uyathatha yena. Ngalokho ke singavumi noma ningavumi izintombi zami ukuba zimvuthu. Ngoba nawe nje awulindile usathane emnyango. Futhi ke lokho kuwenu kunzima kakhulu ngoba wonakala kanye nje sekonakele akubuyiseleki. Ngiyathokoza zintombi zami usuku lwanamhlanje. Ngibonga nonke ukungilalela nokungithanda ngoba nami ngiyanithanda kakhulu. Ngicela ukuba ngiphothule uthando enginalo lumi kanje. Ngiyanizwa futhi ngiyanilalela. Nathi ugcina sengiyavala manje. Angifuni ukusho ngithi ngiyayisebenzela mina cha.
ebengifisa ukuphakamisa ukuthi mina angifuni ukuthi ngisebenzela nina mina. Okunye okugcina nje angifisi ukuthi ngithi anginincengile nina, mina nginincengile. Ngizoncenga nje kancane kancane singekufikela siyadela. Zami asiyekele ongangezwe lakhe aqedele. Zingane